kubaha ikaze bakunze ibiganiro byacu. Abanyamerika ku yindi nshuro bagiye kongera gusubira ku mubumbe wa Mars, ariko bazabanza bace ku kwezi. Iyi ni misiyo izaba ku itariki ya mbere z'ukwa kane 2026, aho icyogajuru cya Alon kigiye kuzamuka, kikaba kigiye kwerekeza ku kwezi aho gifite misiyo. Mbere yaho gatoya, ibikorwa byo kujya ku kwezi byatangiye muri porogaramu yiswe Apollo. Iyi ikaba ariyo yabaye misiyo ya mbere yajyanye abantu ku kwezi ku nshuro ya mbere. Ibi bikaba byarabaye mu mpeshyi yo mu 1969, aho Apollo 11 yatangiye ku itariki ya 16 ndetse igera ku itariki ya 24 Nyakanga mu 1969. Iyi misiyo ikaba yari iyobowe n'uwitwa Armstrong, aho yakandagiye ku kwezi bwa mbere ku itariki ya 20 Nyakanga mu 1969. Iyi misiyo ikaba yari irimo abagabo batatu barimo Neil Armstrong nk'uko twari tubivuzeho, akaba ariwe wa mbere wakandagiye ku kwezi. Uwa kabiri yari Buzz Aldrin, ndetse bari bari kumwe na Michael Collins. We yagumye mu cyogajuru kigenzura ukwezi, aho yareberaga hanze, aho yareberaga ibikorwa mu cyogajuru imbere. Iyi misiyo yo yari ifite intego yo kwerekana ko Amerika ishobora kugeza umuntu ku kwezi ikamugarura amahoro mu gihe cy'irushanwa n'ubumwe bw'Abasoviyete, aho nabo bahanganiraga ibi bikorwa byo kujya hanze y'isanzure. Apollo 17 nayo ikaba yarageragejwe kujya ku kwezi mu Kuboza ku 1972. Kuva icyo gihe kugeza ubu nta muntu wari warakandagiye ku kwezi bwa mbere. Ibi byakomeje gushakisha abashakashatsi, aho bakomeje gutekereza neza uburyo noneho basubira ku kwezi, ariko nanone atari byo guhirwa mu butwari nk'ibya mbere, ahubwo bifite misiyo. Iyo ni misiyo yo kuzajya gutuza ikiremwa muntu ku mubumbe wa Mars. Ahangaha mu 2022 hatangiye ibyitwa Artemis ya mbere. Iyi ni projet yiswe gutya, yari urugendo rwo kugerageza cyangwa se test flight rwakozwe mu rwego rwo kwitegura Artemis ya kabiri n'iya gatatu. Iyi Artemis ya mbere yatangiye kuwa 16 Gushyingo 2022, isozwa kuwa 11 Ukuboza 2022. Ikaba yaramaze iminsi 25 iri gukorwa. Aha ikaba yarabereye, yahagurukiye i Kennedy Space Center muri Florida, izenguruka ukwezi inshuro nyinshi cyane, igaruka mu nyanja ya Pacifique. Kuri iyi nshuro ariko nta bantu bari barimo, hakoreshejwe ibipupe bitatu, icyitwa Mannequins n'ibyitwa Combos, Hegla na Zohar. Ibi bipupe byari byambitswe utwuma twitwa sensors dupima n'ibimirasire y'izuba radiation itabangamira umubiri w'umuntu. Iyi misiyo ya Artemis ya mbere yari igamije kugerageza bwa mbere rocket nshya ya CLS ikomeye cyane. Bashaka kureba niba icyogajuru cya Orion gishobora kwihanganira ubushyuhe bwinshi bugera kuri °C 3000 mu gihe kigarutse ku isi. Muri uyu mwaka mu 2026 rero misiyo Artemis ya kabiri yaje. Iyi misiyo ikaba iteganyijwe ku itariki ya mbere Mata 2026. Ahangaho rero ni urugendo rugiye gukorwa rurimo abantu nyirizina, rwubakiye mu byavuye muri Artemis ya mbere. Nkuko twabibabwiye, iteganyijwe ku itariki ya mbere Mata 2026. Abantu hazaba harimo abantu 4, harimo witwa Reid Wiseman. Uyu akaba ari umwe mu bazaba bari muri iki cyogajuru, n'uwitwa Victor Glover. Uyu Victor Glover akaba ari umwirabura bwa mbere mu mateka yo kujya hanze y'isanzure uzaba ubashije kujyayo, ndetse n'uw'igitsina gore witwa Christina Konch, ndetse n'uwitwa Jeremy Hansen. Uwo akaba ari umunyakanada wa mbere ugiye mu isanzure. Iyi misiyo izaba ifite intego yo kureba niba uburyo bwo gutuma abantu bahumeka cyangwa ibizwi nka life support bishobora gukunda mu cyogajuru cya Orion. Misiyo ya kabiri izaba ari ugukora uruziga ruzenguruka ukwezi Lunar Flyby rwa kilometero 7600 inyuma yarwo.
Indi misiyo izaba igamijwe ni ukwirinda ko hagira ikibazo kiba mbere y'uko Artemis ya gatatu izajyayo mu 2027, ikaba ari nayo izamanura abantu ku butaka bw'ukwezi ndetse bakaba bajya no ku rwego rwo kujya ku mubumbe wa Mars. Nubwo bimeze gutya, hari abavuga yuko ahubwo ikiremwa muntu ari bwo bwa mbere kigiye kujya ku kwezi muri Artemis ya mbere, ngo kuko ibijyanye na Apollo 11 yo mu 1969 bishoboka ko byabaye ari ikinamico y'Amerika yahimbye kugira ngo yerekane ubushobozi bwayo. Turabashimiye. Iyi ni Ibwami Culture.